Bok, pozdrav, dobrodošli još jedan video. Danas ću vam pričati što mi je draže, Twitter ili Facebook. Zapravo, oboje su mi dragi, ali nekako Face koristim radi toga što tamo imam većina ljudi s kojima se družim, tako da tamo se mogu dogovarati, pričati i tako to. Dok na Twitteru pratim neke ljude za koje mi zanima šta se dešava i tako to. Praktički na Twitteru sam više worldwide, ili vam kako se to direktno na hrvatskom, svjetski informiran. Naprimjer, šta? Tu na Twitteru mogu naći više tih gluposti, tako reći, koje mene zanimaju, a na Facebooku ne mogu i tu nema onoga da vidim najpopularnije tweetove ili tako to, nego kako ih ko izbaci, tako da vidim sve i ako sam toliko na Twitteru ne može me nijedan pomaknuti. Facebook eventualno radi toga što tamo ima više friendova koje znam zapravo i s kojima se mogu da posjetu dogovarat. Jedino mi je žao što ih full malo, znači ne znam uživo 10 ljudi da imaju Twitter. Tako da to mi je žao i to je to. Uglavnom, Twitter mi je malo bolje nekako. Jednostavnije i meni puno efikasnije. Uglavnom, eto, to je bilo moje mišljenje o Facebooku ili Twitteru. A što vi mislite o Facebooku ili Twitteru i da li nam draži Facebook ili Twitter, napišite dole u komentarima, a do sljedećeg videa, ćao!